Jadi, yang dah pegah horonyan, yang semenajih ni meru Malaya, cuma 5 draw tagai. Ha, di mana lain ku fikir sayang urang draw ni. Ha, kan? Ha, jadi bah lu urang kampungnya banyak kaya tu. Karena truk gede dalam seminit gaji 600 ribu. Tapi menurut keahlian, Mampu dah ada pegang truk gede. keahlian draw pu. Hai kalian tu ini kampung. Yang nak berkau lah semua orang. Cukup paham. Menyatu mo ide dalam titik 60 ringgit, 600 ringgit. Gaji. Gaji. Kalau kayak gaji Ronaldo are. Lo tanya lam. Oh, cetai. Tumumo. Aku ya. Keahlian temumu. Tumumo. Dapat ringgit no. Itu anu bang pun nak pengalaman. Ilmu biasa berkelum kan roti tepat. Roti tepat. Roti martabak. Monyo roti martabak, monyo dalam turo, monyo ngompeng dan nyoino, le juta merapa peng turo. Lewat hal kau. Silakan ngana ji memang ide lagi yang berleur. Tapi ide lebih peng kalau Dia gini. duduk nanya ji kajian aja.